tacan nyobian rugi narasa jalan-jalan sareng keluarga kesuka jadi rekreasi pelesiran kasih tuh Ciburian aya sawah milenial objek wisata adalah di situ Ciburian tempat ngedal rasa cinta, di situ Pase tempat irna dan kacape, di situ Ciburian baru dasar bukan suka arunin kaulinan tradisional edukasi sawah milenial diajar jadi petani sawah milenial diajar tandur sanes sempi tangtos panasan diantos di Sukajadi. Situ Ciburian tempat ngedal rasa cinta, di situ Pase tempat irna dekat cape, di situ Ciburian baru dasar bukan suka arunin kaulinan tradisional edukasi sawah milenial diajar jadi petani sawah milenial diajar tandur sanes selfie tantos panasaran diantos di Sukajadi. Di Sukajadi seoleh-oleh nu aneh sanes menggantungan kunci aya burayot lejat asli di Sukajadi oleh-oleh nanu pasti sanes mumtaz istri ranginang kabelang tanah asli ayo seni tradisi mung aya di Sukajadi hotel Nasayogi nyaman asai di bumi lokasina pasti kantor secing dina mapping tantos hoyong nyobian diantos di Sukajadi tantos hoyong nyobian diantos di Sukajadi.